Sarin pepu, pepu 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 pape. Pepu 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 pape. Kenya go tshwana le wena pape yo ke rate mo le wena o ratile. Pepu 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 pape. Oh wait guys, kena ndo tshega phone ape. Ke mo mahaeng, jale ke mo mahaeng. A khale ke sa raro ke live man nna. Hapo o tla tla o sabe bose. O tla tla o sabe bose. Ntle le life a ke kgone ho phela. Go tsantse ke kre plan ya o tshega phone. Ke kgone ho raloka botse. Hello. Oh. Andin tsanja. Mama Ila. Hello. Le kae? Re gona rra lena. Yo. Ke shapo lena le shapo. Dumelang. Sanbonani. Sanbona yebo. Au sanbonani yebo. Sanbonani yebo. Au sanbonani. Au sanbonani yeah. Au sanbonani. Yeah. Yeah. Au sanbonani. Dumelang. Le shapo guys. Hi buang. Le shapo. Guys in it right? Are you guys good? Are you guys good? Are ke rate mo le wena o ratile. Pepu 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 pape. Pepu pepu le shapo guys. Ke na go raloka live. Pepu 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 pape. Pepu 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 pape. Ke nyako tshwana le wena pape yo ke rate mo le wena o ratile. Pepu pepu pepu. Wa tseba ke nyako tshela thupa moshimanyana. Mara ka pela se I just arrived bana yo mpetha jana 2 minutes but I just arrived. Na only 2 minutes di fetsa o tsena live. Guys are tapping screen. Wow, khwetsa o tsere batho ba meter ta ke bo. Wena mona Tsere batho ba 200. No a lo rena thoka ke. Motlalo. Guys are tapping. Motlalo. Guys are mmolaenya. Bala bona ke re ba tla botse ba thepa ene le na le thepe. Le thoma o di antwe le re nna la tsara ke kwane le yona tepang screen. First gift is times 2 guys. It's gonna be double. Ina go kikita. Umuga wena mona. Ke mo Limpopo. Une Limpopo kae? Go gae. Oh, motlalo. Hai. Ha ke no go dre ne jinyana go dre re pathanyana re shoot yara ke re bona fara ka shoot wa di kae kae. Ye? Motlalo ke mintsi. Wena nna kae gane? Ke le Limpopo yo hai Mozambique. Wa bona o tlolla. Like o dula kae ke serious. A ke re ke nya go re plan o re ya kae? E dula town. Town kae? Ke dula town. A o nne moleji? Ai moleji ke kae? Ai man ke serious ke o nna kae? Kagali kupa donut man go shop. Dula kae? Guys tepang tle ke a le rapela. Okay ke a lla he ntepeleng screen. Ulela man o nyore wa shop nna. Serang live guys. At least mam ta kana ke le go nna man. Ke le go. Ke tare. Ma at least ma yeah. La se te jengwa ke tsebe. No time. Na o tsere batho ga ba ka tsena mo o tlolla.
Hey, dan chamata guys, but what are you for Christmas? Bana motho ko ba clean. Na ke rata ntho tse. Oh, yeah. Thank you Tintswalo. Ke times 2 batho ba go tsedi mo Tintswalo jale. Ke times 2 batho ba ka re tshepeng. Butintsolo ba skampola nka ta konya bo. Screen. Are in times 2 guys, times 2 times 2 times 2. Apo tse rora lo ka le nokuzotha le namona le no ratsa nka ke thank batho ba tsita ka. Thank you Tintswalo. Ke le tshedi khotsa se ke se di ba. Look at Tintswalo. What's up? Look at Tintswalo. Tintswalo. I don't know what you're going better. Guys, get times 2 are times 2 ape romela di donuts nyana mo. Rara ka no kuzo tough time. Ke khale ke sa nkateko thank you. Hello say di live wa kela. Ke khale ke sa di live mona bo sina motlhase mo gae. So network e be se gona. Okay, tsinya boga. Ke dilo brother. Ai be pay tsinya boga. Man. Guys, are sniping. Mate, pa fana pa ka suwe le mo. Apa ke pagi? Ya pela no khotile. Armush nyabonga guys, ba neli ditsa. Itamo ba bona yana. Let's snipe guys. Re ka spale ke 500. Are tapping screen guys. Re ke tshabe nyana ba dule mo wena tes. Guys, ke a lo khopela ke reposting live le share. Ni go re go kwatele bophelo ba ka I'm moka. selling the wig. Ni go re go kwatele. Guys, let's snipe guys. Ka le kitchen ya bonga bana guys, are mi kenshong gore a nji bana. Mo ke le ke se ke le di go. Live le sharing. Ape so a o ba ka store ku kuna re ba lebeletse. A gona le guys a re. Guys. Tepang. Everyone, please tap the screen. Guys, please tap the screen, guys. Please. Clary posting, sharing live. Yo, mawe. Yo, namawe. Riki sharing live. Yaka, ngasto beta ki CK. Iban na yo na liban. Ya bonga. Oh, rumelang kanu ubonga so. Anye bongo to bana o ile kitima le screen. Ke sa tsere ka. So much guys, ke a lo khopela. Tle diang ka mogho mo. KG ga bgo le beletse ka gore ke show is ga ke bona mpiela o bidibisha se bono wa tswa mpiela o bidibisha Wa ka live awaratwa nje mata re shootse le boni re le tabone di video ya ra ka matsokotsoko re ke shapa motho ke go shoot KG Sniper 20 seconds left. Rumela mani gano mo teng. Big Sauba. Ari Big Sauba. Yang ngwe ke tibang ba ke sniper. Sniper. Karo yele. Sniper. Mani yo. Guys sniper. Ke crash out guys. Guys nyabonga bana. Raro ka mecha ba fello. Ari. Ai khone ka re ke o ka ruja pudi wa ntwaela guys are tapping screen guys this time around aka se win nka se tloja ke pudi nna tapang guys are tapping guys nka se tloja ke pudi nna nka se tloja ke pudi guys re ka se tloja ke phoko rena arieng guys arieng tapang guys are tapping a ke tloja ke moshimanyana dipudi nna nne ke se ke gana ka nna times 2 guys are tapping screen times 2 guys first gift is times 2 donuts and more you just send one gift here on the second speed you send the second I khona re nka tloja ke CK ka ba motlholo nka te tuma nka se ke CK never le ka are change strict la 5 3 di beng fase 5 streaks down let's go guys let's tap the screen a tsebe le ralo ka game o tlhale tomoletse matlho mo a tsebe le rutle tudi ya mo are tapping screen guys a go tobana KG ke tsepile wena bo tsha botore ke tseba game ke ba ke tapping everyone please tap the screen guys we can reach 500 with just taps without gifting we can reach 500 then go and play with Noxo for 30 minutes and then we out guys let's go guys miss nna ke tsepile le da ke ba da ke ba da tap 500 points with just taps guys 500 points ka di tap fela everyone tap the screen 500 points ka di tap fela ke le rapela guys di ang twe right mo bana yo no kopa a ke tsebe e se botho wa jasa kopa sub click e big
Guys, share the live and repost. Share the live and repost. Re go shoota sa tsa re shoota segale. Teme re go posta ya. Tse. I need you, my guy. I need you, my guy. Please come through for me. Please come through for me. I need you, my guy. Thank you so much. And let's tap the screen. Let's share the live and repost. Let's share the live and Rian Chova. Thank you so much. Let's go. Anything that you have, just anything you have, drop on the speed. Whether it's a donut, whether it's anything that you have on times two, guys, it's times two. It's times two. It's fine, transporter. You don't drop a manigano muti fela, then repedite. Just one manigano, anything that you have. Oh my God. Mapitsinya boga go pa yung Let's go, guys. Go pa yung guys, dar munchong re to wina guys. Guys, go pa yung guys, they're coming, guys, please gift on the speed, guys. Times two, guys. On the speed, guys. Guys, let's go. Rian Chova, thank you so much. Oh my God. boga. Kalen. Ora ke tse bintlise ya mesa ke. Guys, on the speed. Ke re ke dula stele guys. Mapitsinya boga. Thank you so much. Guys, one man gun. Guys, ngari muncheng guys. Guys, marapona rvantia lintibeleje so. Abana guys ngiyaboga futhi bani KG ngiyabonga. Guys, let's go. Thank you so much. Let's go. But as a team, guys. Mangibube ngiyaboga. Futhi mana ka KG. Tap, guys. Guys. Santsane go shebile so. What's a lot? Anything that you have just like, let's try to live. Guys, ngari muje bana. Mara to bo. Wo sa chekile. Tapang guys, and share the live. Thank you so much. Big for the heart. Nasel sisi. Felicia Luz. La sweat, right? Guys, ngila rata ke sa bona ke rata ke sa yini. Ke rata ke sa santsane ke go le botsere ke rata ke shoota. Ke go shoota. Ke go shoota video tse go botsere ke ba freestyle. Le video ile ga ai la ga setlo ya. O shapo ke I get Are you good? Yes, aslama fel okriya mfana. Are you good, mommy? Okriya. Santsane udu. Ene mo go kriya ngwana ngere o tlo bona ka lion tlhoye. Mo go kriya ngwana. Skwangetsa so. Skwanela matepe, o ne go shapa ka di lion. Tamza. O tlo bona ka lion, a ske fetsi ka wona. Makazi ta bo tlhokomela lion. Ba ka roji le wa winna wa. Ke wina gape, wena no re winna a re shoot. Guys, ngile frosta na mala before light e tsamaya e rengi shute ke di bona re tabolela That's right. Gagaling ya boga. Yo guys, mara ke a jiwa banne ke nya go raloka Nokuzotha 30 minutes nya ne shetseng and no sa raloka le maga kush. Can you go and tell Nokuzotha gore ke life? Boja Nokuzotha gore ke life ke a motlhoka, ke a monida. Boja Nokuzotha gore ke life. I need her. Siga le bastrata la vi buena le rato lak. Siga waga le bastra. Hoshi mama, hoshi gaga. Taka. Guys, Limpopo wusi. Limpopo go monate go massive. Ba re loke ke di wi re nice. Oh, wusi guys, thank you so much for the rose. Guys, Boja Nokuzotha ore ke life askambora skantrin siga le bastrata la vi buena le rato. Thank you, Grace. Limpopo
guys, thank you so much for the roses. Limpopo, guys, which are Nokzota life. Someone go and tell Nokzota I'm live. 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 Kemo back him back, guys. Kemo back I'm back. Asika wakaliwa strat la iwena lerato like asika wakaliwa strata kiri ki live ilina young life mo ki live young life mo young life ratabunya yani raluka linokuzotha kina roka linokuzotha ya unte na mpibilale life le motho mo ke kae mo nkare ke resho ke renu kae ke mo motong ba ka meke ke nna baki fana re nko botsa ngwane shu ditaba ke renu na be ke sa tsebe mama ila ka Maila. Motho la ke re ngwalala wa pero ka tela ka tukane tsho o fetsa tsena ka ke thutwa makuleng no ke maketsa guys, I love you so much, guys. Bye bye. Guys, as long as you're born, Nokzota tapping screen. You are playing with Nokzota right now. We are playing with Nokzota right now. I'm only gonna play with her for like the next time. Sisi, itathala mo 7 liyacima. Ha, what does the saying she about mina ngaleni? Hayi yasilale yona le few seconds esele ngo 7 lizocima. Yo. Sengizobuya ngithini ke mina lena ntombi? Awuzabuya ubona iplan sisi kumele sidlale ekseni kusasa mina nawe ekseni. Unganginyanyisi futhi. Hawu ngoba kuzoba wena wena ukuvuka ntombi. Ya ngizovuka ngikufonele ngikutshela ukuthi vuka. Okay sis. Guys, can you please all try to tap please? Guys, a separate screen. Let's all tap the screen. Uyazi ukuthi sisi ngivala live kanjani bekuthiwa uyangibiza vele ngashiya lena sisi ngathi bese ngibona wena ngijabula kabi ntombi. Guys, let's play on the times 2 please. And so biya kanjani le koma kaGucci manje phela bese ihambile ukidi ibona ke ningitshilini kusobiya kanjani le kodwa kunandaba so buyela abazosi-eda ngenkani whether they like it or not. Bazoku-eda vele. Avele bazongi-eda sisu. Guys, let's go. Oh relax Lindiwe Nkosi wamuhleke sisi. Nawu muhle sisi angisho ngiyakubona ufake nebonnet usifihlele i-hairstyle. Hayi bodwa angikho muhle mina ngumuntu nje. Ngibonile noma kaGucci sisi ufake iweave ngiyasho ngithi akusho ukuthi ukhali ilona curl ama curls kusho ukuthi kodwa sisi wena umuhle ayi lo yakekho muhle sisi. Dlala sisi muhle kabi makaGucci ngimthanda kabi. Guys, we need 1 rose please. We need 1 rose. Na ungajabuli sisi awukho muhle angisho awukho nje muhle kidiboni. Cabanga ukuthi umuhle la ubuya njengespaza shop umubishe sisi. Ngathi ugogo kwediboni. You look like a grain. Musa ngokungijwela kabi wena ngathi ugogo nje Nkosi yami. Wena ngathi uthi ugogo nje sisi. Nawe vele ngathi ugogo sisi. Ugogo ophethwe iarthritis. Ungazongijwayela kabi. Times 3 guys.
Tell. Times 3. Now, guys, let's play on the 500 point quiet game. 500 point quiet game, guys. Let's play on the times 3. On the class, guys. Uzothula ngithi. Hebo! Nibonasile. Hebo! Iklavu yasha uzothula ke wena silima sentombazane. Nobuso bundwazile labuka neskipa sakhona. Ukhona umuntu osa, "Hayi Mr. Cupido. You no longer love me, my brother. Are you good? But it's fine. Let me deal with you. Uzothula ke silima sentombazane nobubi nomlomo wakho. Yazi mara mina ilento sesifrontal ngazi ukuthi unesilonda lana sisi. Ubani obek install sisi. Ngathi unesilonda lana sisi. Ngathi unesilonda nje ngathi uyagula sis. It's like it looks like a wound sis. Awuchazi sis. Wena ngathi uyisikiki nje unuka nje isikiki nje uyalamba nje sis. Siyabonakala ukuthi awondlekile sis. Ngathi uphethwe lento yabaphethe ikhwasha abantu baseSomalia sis. Indlela ogula ngayo sis. Buyakubuka nje sis. Buka namajaqaba la unani lana ngathi ushaywe ngesando lasilima sentombazane. Cela ungabambi lo mashongolo lakho njengamanje la sis. Ngoba uyanyayelisa sis. Nento yakhe sebeyiqedile abafana bonke bakithi amapedu wonke nje nayakwazi nje sis. Uyisilima nje sentombazane. W level up macele uzothula ke lamakhwenzi la ngabantu babangifitha laba bonusile eDecember bese unginikeza igame. Angazi yini into ubusufuna uyidlala nami Nkosi yami. Ilento bongibizela yona lena Gidiboni. Bengithi phela mina uze ujimile namhlanje but still usmokeless Gidiboni. Uyanyanyisa nje sis. Wena ngathi uqeda bo my friend namakula nje wonke baqedile nje bonke nje abantu indlela esogula ngayo sis uyisilimo. You once told me the other day ukuthi mina umuntu oqala one 80 la emhlabeni kodwa mangibone ngazi ukuthi wena sis. Wena ngisho noma uhleli sis ngathi uyagula ngathi kuphethe silima sentombazane. Uphethe na umdlobe sis, uphethe na ijondosi, uphethe na izifo zezalukwazi wena msho ngathi uyisalukwazi sesigugile esinuka amathanga sis, esinuka negqe sis. Lezi zalukwazi enuka igqe uyisona ke ntombi lezo salukwazi leso silima sentombazane nikhala lakho la usize uthule emakhwezi nami. Ngasabantu bamabhonasini batshila ngathi ngibuyile. It's festive but I'm back. Bade ngekho for 5 days but now I'm back for good. Uzothula ke silima sentombazane nobubi nekhala elide lalo. Uyanyanyisa wena. Uyanyanyisa nje uyaqala kushaya. Ifrontal yakho ngathi silonda sisungasondeli kuyona kakhulu sis. Mina ngi-understand lama frontal niwathenga abheda kanje. Ayabheda ama frontal entombazane. Mina ngifisa abantu abathengisa ama frontal la. So sebenzisa on the next game. They won't snipe these people. They won't snipe. Relax. We're gonna play on the next game. Lindy with Sandra Sami. Uzothula ke wena nje ngithi abantu abane bonus ngoDecember uzothula. Uzosiza uthenga idatha sis. Uthenge idatha sis lokuthi siqhubeke sidlale mntana. Awuyindawo la ngibizile bizile. Ongibizile bizile sis. Wena ngafika nabafana bazwise bese uyabaleka sis. Ho. Thank you so much Gwencele Lindiwe everyone. Thank you so much guys. Who got iglove guys? Angisabona ngivele ngasithi match. Waphela lesilima lesi 3 games. Sisingicela usize uthenga idatha. Awukwazi angifuni ukuyalena mina sisingicela usize uthenga idatha sis. Isikhathi sakho mina uDecember ngibusy mina ngenza imali ungazongijwayela kabi. Hawu Gidibona uthenga idatha ngiyakudinga sis. Thenga idatha manje. Sisi pause live uthenga idatha. How are you? How ma Gidibona? Leave me alone, my sister. Thank you so much. Okay, so Do not it's do speed it again. Wait let's for the next speed. let's be Let's play on on the the next next speed speed, gonna guys. use Let's the play glove the guys. section. I'm Let's fine. let's all Let's tap guys, let's all this one you tap. only gift once. And then Hi on the baby next girl speed, Macele, we're gonna use the glove guys, on the next speed. let's go. Niboyini Let's ukuthi go, guys. kushaye kanjani eqaleni? Amadlava ngoDecember ngamatshitshi. Guys, let's tap the screen. Let's tap the Alright, screen. my love. Guys, let's all tap. Let's all tap. Ubani odivisa ngale? Lona naye The usis. second game, if we are winner, then we're going to play a decider. Oh guys, yazi I'm so lucky ukuthi angigizwe ama streamers badlala istokfel. Thank you so much enough. You back from TikTok. Oh, if it's a happiness, guys, can you please help me to have a engineering gift this Christmas, guys? Please show me love. I was entertaining you guys for the
Holy, can you please send me the gifts? We are playing. Guys, can you please try to play? Guys, thank you so much for the roses. Guys, one more rose, one more rose, one more rose, one more rose, guys. Guys, let's play. Guys, I need one more rose. Guys, please, I'm begging you. Guys, no matter keep on gifts abakhulu bese niyahamba, it's fine. Thula vala lento khoyibiza ngomlomo enuka ne-toilet lana uzorasa kumakhona amabona ukuthi siku-$5 million cash ngicela ukuthi ungazonginyanyisa sikanya kotlo ntlapela wena ke Limpopo no ngere akina nakonyana o tlotlha ke tlomolela lwena matlo times 3 my people CIC please times 3 they are coming, they're going to play on the glove, they will play on the glove, I know for sure, and it's gonna hit on the glove and then we lose. Oh my gosh. Thank you so much, guys. Let's go, guys. Because I'm good sniper. Guys, thank you so much, guys. Let's go to the club. Thank you so much, everyone. You will keep quiet. Hey, you'll keep quiet, ne? Double level up. Guys, I told you, guys, they are coming. Guys, they are coming. Guys, on the times 3. Guys, on the times 3. Guys, on the times. They are coming. Let's go, guys. Go away, sis. I'm gonna go to guys, let's go. I look at the bone, Mara. You see that I'm winning. It's not my fault. So how young is calling. Please, can you keep quiet and respect my people? You are winning kumakwenzi kabani. Ungazongijwayela kabi wena. Nto ya ubifayo karuli grigamba. Utlonjwayela mpu wena limlomo utshwa mikenke. Uzotshela mina ukuthi yawina kumakhweni wami. Are you telling me that you are winning on my coins? CIC, thank you so much. Who's the beggar? You said angijibanga bawuthini? Yini lento lengiyenza la wazi awukhona nokubala sisi. Wena esikoleni uyela mahala wena. Lidi ngotshe wele bonnet. Ngotshe amafamu utsha ungikhathi psinya. Mawuqeda uzotshela mina ukuthi mina CIC, let's play on the next game my nigga. Let's play on the next game. We're playing one last game and then we leave. We're not going to play with this stupid girl forever. How? I'm not going to play with you, my sister. When I want to win kuni lezi womile sibasa ngazo umlilo. How? How? Don't to win wena. Sipetama, we go whoop you, my sister. Sizokuwupha. Ukaru utrata wena. Ukaru gate ya trata wena. Utobutshana tshana tshwe le nkotse wetsa utsa ka reng ke segwa kolobe ya naga o trella batho a utsebe batho wena le nko ka reng ke strawberry ngo ya love o trella mpi wena o ka ruma nkobo wena just says o nkga le mmotedi wena o nkga mmotedi wena o nkga monola o nkga o ka re ke kona eng setlatla sa ngwaninyana sekobo pudi ya phoko namela mokalakata unamele butsika bshuri ya burwa batla ba sniper mo utlo swaba baya sniper guys, they're coming guys, please guys, they're coming, they're sniping guys, they're sniping guys. Oh my gosh, they're sniping guys, snipe. Yeah, uzothula wena silima sentombazana. Guys, let's go. Keep quiet, silima sentombazana amathanga kabolile unuka namasimbe enkomo wena nsha man. Thank you so much, Lindy. Thank you. No hard to thank you. Thank you, Lindy. You have thank you, enough said. Thank you, David. Thank you, but thank you, guys. Let's go, guys. Let's all tap, guys. Let's all tap, guys. Kitibona, can you please buy data? Says it, sis. Guys, let's go. Kitibona, do you hear me, Mara? Can you please buy data? Sidlala. Ngiyakuzwa sisi, ungazongirasela phela. Guys, let's tap the screen. Uzolithenga noma uzolithenga? Guys, first gift is times 2. One money, guys. Kitibona, you gonna buy data or no? Hey, you gonna tell man how? Thank you, CIC. Buy it now, phela Kitibona. Ima. Shut up on my coins. Wena impumulo yakho ihleli so. Uyabona kanje? Ihleli kanje impumulo yakho ngathi lezi zinto mangisihlanganise kanje. Nkoya ukarikini tlaphu tja mogalajo wa gale wa ba le 92 years. You tell me that I know all these niggas in my hood. What about you, my sister? Wena gwayikula yonke into nje wena sisi. Awukhethi sisi. Wena ulidimu ujafela. Wena ulidimu le monna wena unyakubona muthu awuhema wena. Ayakubona nto awuhema mo lefasing ujafela ulidimu wena.
awukhethi le ba mamina wena waja wena le ba mikenke waja wena awukhethi wena awunakgetho nokuzotha awunakgetho ujafela ulidimu utopa fela ustopiane usitlata sa ngwaninyana wena o ka se botse nna tjana tjewe wena o botse nna tjana tjewe ulidimu wena nokuzotha ulidimu alitsa lidimu ku wena mmamohashwa tena ntho ya o sila ya o lala isa roba tje bana ba batho boshu spiritual husband lawyer speaker 4 roses my people 3 more roses 3 more roses guys le mmele wa o decliner tella batho guys 3 roses 2 more roses guys 2 more roses from 2 different people guys let's reach the speed 2 more roses ke tlo ba ka hafa le nyako nga fisha 2 more roses guys 2 more roses 2 more roses le kwa se kae 2 more roses guys khadi keng how hayibo nifuna ukumhlanyisa le nyako nga fisha wena ukarumo fukeni times 3 guys now it's that time times 3 guys now they're coming guys they will snipe they want to play on the glove we don't have a glove but we will play on times 3 they want to play on the glove but we don't have a glove we have to play on the times 3 guys as a team my people as a team anything that you have just dropped times 3 guys times 3 my people we need to play on the glove on times 3 they have a glove that side guys they will snipe on the last 30 seconds, they will snipe, guys. Let's go, guys. CIC, thank you so much. Arnold, and everyone else, guys, who's gifting. Thank you, Sadie. Thank you so much. Grace, thank you, Masero. Thank you so much, guys. Appreciate you, my people. Times 3, guys. Oh my gosh! 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 Oh! Wena o ka role polomo la o bona wena. O ka role polomo la o bona wena la o fisha ke letjatji bo Limpopo setlata sa ngwaninyana pudi. Tsella batho wena nkga le phoko nkga mmutedi wena. Wa o tsa mmutedi ke bakaka pudi. O kga makaka pudi wena nkga le shaka wena botse wena tshwantse ba o beye ka le shakeng. Ha o ditse bonna ka ntlo le ntlo we ya randa bola yeno ya o tlhoka dikhona le mpete wa o nna botlhoko. Mpete wa o bola ke dikontse ka baka la runnishe botlhoko ka randa bola. Tsella batho wena. Lwena o kwa botlhoko ka re ba o robatsa botlhoko tshwantse o robale o khunne tshwantse o robale o khunne maoto wena nokuzotha wa nkwa tshwantse o robale o khunne maoto o sekobo no don't give anything you must not do that yes sis a ke nyake ngwanyana wa ntella nna wa nkwa a ke nyake ngwanyana wa ntella nokuzotha le mmele wa carrot o tella batho wena o ka roka maraong a tshweni wena sekobo sa ngwaninyana how a tsebe batho wena o tella kudu wena CIC ke tlo kwata o ska tlo gifta nokuzotha ni a o tlo tja di gift tja go di fa nokuzotha a ke nya go tlo kwata o tsaya ngwena o tsaya nko ya pudi ba phela ba gifta abantu bakhaba ngigift bangishiya ngikhala lana unokuzotha ngibhubhudla bese wena uthatha ama gift wamani kunokuzotha akinya kuto kwato give some point sikhuluma ngami nawe masidlala abezi ngapha bazongifta abangifta wena mawungekho ungazophapha la mmeli wa pudi mmeli wa pudi thank you so much guys thank you so much CIC oh my god thank you so much Masiro said you have a glove CICM said you guys have gloves Grace thank you so much and everyone else guys who's tapping thank you so much guys let me buy that continue tapping Guys, let's all tap, guys. She's still buying data, guys. Let's all tap and try to play on this game, guys. Let's all double tap, guys. Mara, guys, can you please try to play? Yo, I'm so sorry, Siam Tanda. I'm so sorry. I saw your comment, guys. Can you please try to play? Let's all try to play. I'm so sorry for your for your account. Guys, let's play on the ×3 then, yo. Guys, she's buying data. She's coming back just now. Guys, can we please try to play? They took our streaks, but as my streaks, I'll just keep quiet because guys, I'm finishing on tap. If you don't want to tap, let me just keep quiet.
I'm back. Angithi ngizohamba forever ngibuyile ngithengile idatha ke sisi yokusiza ukuthi uvale lento yakho biza ngomlomo ngoba you must throw the glove on times 3. You must throw the glove on times 3. UCIC yambose kayahamba ngizomshaya. On the speed, you must drop the glove on the speed. Guys, 3 roses. Guys, 3 roses. 2 more roses, guys. 1 more rose. Thank you so much, my people. Times 3, guys. Yes, throw the glove. Guys, 3 roses. Times 3, man. Congratulations on leveling up, Sihle. Thank you so much, sis. Times 3, my people. Times 3. Yo, guys, I can't doing gift times 3. Reaching 500 points. Guys, times 3. My people left. Yo, wait. Guys, on the glove. Guys, on the glove. Guys, on the glove. On the glove. Donuts and more on the glove. No roses on the glove, guys. Donuts and more on the glove. No roses on the glove. Donuts and more on the glove. No roses on the glove. Thank you so much, guys. Let's just keep on tapping and play the times 3. No roses, guys. Thank you so much. Tap on the Thank you glove. for sending the thing. It's hard. Thank you Let's so go, much. guys. Let's go. Guys, you are Bye, really guys. They are coming. Oh my God. Thank you so much. Let's just keep on tapping and tapping. Guys, tap, guys. Let's all tap, Tap, guys, please. tap. Don't forget to tap, guys. Let's tap, guys, because once they reach to 500 point they side, I won't be able to speak. And it's raining, guys. And then if you don't have gifts, it's okay. But Tap. guys, just tap. Tap. Sophia, 500. We are spanning la abanye baze bahamba ngabafuna ukuthetha. But when we are winning, bala abafuna ukuthetha abafuna ukwenza lutho. Guys, bayatap abanye abantu. Nothing. It doesn't matter whether you have coins or what. It's my time to speak, Nokzota. You must keep quiet on my coins and learn to respect my people because they are tapping the screen. I don't even have to beg them to tap the screen. They know that they automatically have to tap the screen when the live starts. Stop telling your people, stop begging them to tap the screen. If they do not want to tap, it's their hands. Stop forcing them to tap the screen. How? You are busy here. Tap the screen, tap the screen, tap the screen. They don't want to tap the screen. Leave them alone. And let people tap on their own will. How? Official Gakko, they must leave. If you don't understand the game, it's okay for you to leave. Don't tell others to leave me. It's okay for you to leave if you do not understand the game. It's okay. This is a game we are playing here. There's nothing personal. You shouldn't take it personal. We are playing. This is just a game. If you want to leave, you can leave. Stop telling other people to live my life. They're not going to live my life. They are here to get entertained. How? If you want to live the life, live on your own. Block me. If you don't want to see my life, block me. How? We are playing a game here. I've been explaining from day one that this is a game. We're not swearing at each other. We're just playing. It's not body shaming. It's not anything like that. We're just playing. And it's okay if you don't understand. You can leave. I see the MVP. Thank you, Lee. Thank you so much. Mama, you have Matilda Mosh. Let's do on Risipo and Letanza. Tonight, your girl. Thank you so much, guys. Let's all tap, guys. Let's tap in, guys. Can you please all tap? Let's tap in, guys. Let's all tap the screen, guys. That's fine, guys. Ito mina listen now. Good. As tap. It doesn't matter what nama coins no more lutho. That we can win by tapping. You see abantu bakiti bono 150 because of the taps, guys. And unqobile yasho lapho uthi asiphin. Guys, can we please at least try? Times 2, guys. First gift is times 2 donuts and more, my people. Let's all tap and play on the times 3, guys. Because kubuhlungu bese ngithula. Vele bengazuthi ngishonelwe nje noma ngiqeda ukuzala. Bese lokhu ngithula. Angikhona ukuthula. Thank you, Queen. Thank you. Musa ungisanganela wena. Awuna ngisho 500 support uzotshela mina lokho silima sentombazane nobuphi.
bese kuthiwa ngifana nawe, angifani nawe mina. Mina vele angeke ngifane nenja efana nawe vele. Wena unaso isandla semfene. Guys, let's all tap the screen. Usazi kahle isandla semfene Guys, those people that are playing that scans of like hundreds, guys, with taps. Let's tap. Yes, thank you for tapping. Thank you so much. Thank you, Siki. Thank you, Ta. Guys, Thank you tap, for tap. tapping. Spin off the soil. Wait for the speed, my love. Please wait for the speed, my love. And those will go ahead and long to beat. Guys, can you please You are a continue? blessing, Queen of the soul. You are a blessing. Thank you so much. God bless you. Guys, let's share the screen. We are reaching 500. They must keep Mina playing. nesiyang sezukubadlala bo live shame ngiyagcina nci. This is my last Ungabadlali thula kumakhwenu wami. 4 roses, guys, to unlock the speed. 4 roses, guys, to unlock the speed. Thula vele. How? 4 roses, guys, to unlock the speed. One more rose. One more rose, guys. This is my time to speak. You must. One more rose from a different person, guys. One more rose from. Thank you so much, my people. Uthini nokuzotha? Uthi wena bo live vele uyeke mina ngaba smokeless kanje ngeke ngibadlala bo live. Ngasi diralo ke di live ke le smokeless ke tshwana le wena. Wena o ka re moke kulo tsa makapatla. Wankwa. O ka re patla wena o ka re thoka ya badimo wena the way o tenang ka ona wena motho a ba ka mmetha ka wena ka hafa. Setlatla sa ngwaninyana. Wena motho ba ka mmetha ka wena ka hafa wena sefatlo sa sena le mekenke. Watsa ina ebile ke kushishuru ngwanyana mohuta mango moso wa strale le metsi lo se tlhape. Nto wetsang ko apara bonnet. Ntsha birire bone bo botse ba houses. Guys, times 3 donuts and more. Times 3. O se kwa bo sa matepe wena. O ipuditse o re botse na o botse sham. O ka rinkile ba ho isha mo fase ka traka ba o khokeletse ka thapo wena ka sefatlo mo fase wena mo santeng. The way we feeling ka ona o se kwa bo no kuzothena o ka sa kwa boluwa wena o palla le ke di cream wena o lo wa le ka di cream o a pallwa no kuzotha o lokisilo. A o lokisilo o se kwa bo no kuzothena na ona ntwe re ka idiang ka wena na bokobo ba o bo re paletse. O paletse le di cream a wa nna nka se loke. Nanga saluka shem. Wapala nokuzotha usikobo. Yeah, sikobo. Oh, this is oh, shame. The lifesaver of them all. Uzothula akakwazi ukungitshela ukuthi ngisikobo sisi ngoba kwanawe nje unekhanda nesiphongo esikhulu la ngaso sesedolo isiphongo sakho it look like a knee. Uzosiza ungithulele kumakhwenzi ami webatu nginikeza umuntu etown namhlanje umuntu ogeza idumbu inamba yami ogeza abantu idumbu lapha emoshwaru guys osebenza kwi-funeral parlor manje lokho efonini ulokungitshela ngoba uzothula ungenaphi angithi ngiyashelwa mina sisi hayi kithi bona uzothula ngithi ngiyashelwa mina ngifani nawe phela wena ngathi uyagula ubani umuntu ongashela umagogo ufana nawe sisi phela mina ngiyintombi sisi ubani umuntu engahambe shela umagogo into efana nawe silima sentombazana. Yes, mina bengakithi mina ekadla bengifikile babona entombazana kule mbali lene yakhe. Lo muntu lokho ebhizi ke efona ke nagcina nje ukufonela. Wena mshwaye kho ngisho umuntu nje okuthiwa nje uyakushela uthi uyakuthanda. Uzothi uthanda ngoba phela uthanda ukufa. Ngathi uyagula wena ngazoshiya nasemhlabeni sisi. Ngathi uyizeke nje silima sentombazana. Kodwa ukhuluma kakhulu. Ulimi lakho lubolile wena. Your tongue is rotten wena. It's rotten wena ulimi lakho nesilima sentombazana. Wena kho ngisho umuzo ngawuvusa wena sisi. Awukumuzo ngawuvusha umuntu ongashada wena sisi namathanga akhe abolile sisi wena kudala kasedliwe uzongitshela kabi mina ngiyintombi sisi angifani nawe engalalela abazali mina sisi ngalalela abazali mina sisi hambi yobuka imicimbi engimenywa kuona yeyintombi sokucelebrate ubuntombi wena silima sentombazana nabantu abangigifisa abantu abasebenza phesheya. Thank you so much Mansuza, thank you so much everyone. Hawu ngiyabonga Nkosi yami. How? Thank you so for that, guys. Let's all tap the screen. Yabona nje umuntu lo ngizomblocka kusamkhutlo kumblocka webantu. Phela ke umuntu omuhle njengami lana enkandla. Ningangiboni ngoba ngisefonini angilungisi bengizefonini. Yabona ke umuntu omuhle njengami mina ngimuhle mina ngifana noMazunza lo sebenza phesha indlela engimuhle ngayo. Ngathi ngingane yakhe indlela engimuhle ngayo MVP yami lapha. Usihle ngathi usisi wami. Yes. Uyangizwa kitiboni? Akuzwa ufuna ngenzeni ngalokho. Neke ntombi uzothula ke makhwenzi nami. Uzabalekanga kimi. Uzothula makhwenzi nami.
uzongithulela ngithi ama-coins nami silima sentombazane. Kumele u-understand ukuthi sekufike iqueen la ekhaya usi-respect sisi. Ngiyacela nje usi-respect ukuthi awuyanga esikoleni mina ngingeni lo ndaba yakho ukuthi awuyanga esikoleni uyisehluleki sentombazane awuyazi ngisho i-mathematics. Yikho ngisho ngathi wena ngitshela uManzuzu ukuthi akakufaka lapha aqashe phesheya sisi ukuthi noma uhambe uyokwenza something angeke uze ungena awunawo ngisho umetric sisi. Into onayo nje wena ama-hormones amadoda ngathi uyindoda silima sentombazane. So you will keep quiet and respect my coins lento engafundile lena uyisihafu nje umuntu ngathi uhlanya nje Merry Christmas Manzuza shame unless bengakubona ngoChristmas kodwa nje singiyabonga bakithi ukungondla kwakho nje shame lokhu ngicabanga nje ngingaphi South Africa nami ke sisithiwa ngilungise i-passport sisi wena ubani umuntu engathi akwenze i-passport awuqualify ukuba ne-passport waphela ngithi uyagula wena silima sentombazane ukuthi ungatravela amanye amazwe ngoba uzahamba uthelela abantu ngokugula kwakho. Guys, you need 4 roses. Mina ngilungisa i-visa ne-passport sisi ukuthi ngiyele kwamanye amazwe ngiyobona amanye azwe wena uzothula ke la namehla akakhathele ngathi ijondozi silima sentombazane. You keep quiet on top of my point. Uzothula ngithi mina kitibona ngikusabi mina ngigifta abantu abazi yebo uyabona nje no Merry Christmas lo hey wena uzothula. Thank you so much wazi wangiqhufuzela ngoChristmas mambiyazi. Thank you Jalo, thank you Sihle, thank you Mazuza kodwa mahlanga ngaphandle kwakho angilutho sisingisasho namanje futhi nje kuDecember wami uwenzile uDecember wami ungenze nje umuntu nje nami yewena ekhala elikhulu engathi idelfude la. You keep quiet man please kitiboni bengithule kuma-coins akho anginandaba ukuthi aba-rose abanayo bazothatha phi i-rose abantu bakho. Hey keep quiet kitiboni phela ngena mina lapha mina bengithule kuma-coins akho. Ufunani ngempela ngifunani guys let's plan the times 3 uyafana nje nokidiboni ngathi ugeza isidumbu sakidiboni guys let's plan times 3 uzothula wena kuma-coins ami angithi. Oh, thank you so much for lighting up my gifts, Karali Shane. Angazi abantu bakho bazama ukwenza ngama-donuts lapho ngapha lana sidlala igame yamamanigani sisi. Cela utshela abantu bakho benyusa amasokisi. Mina ngikusabi gidiboni. Wena ucabanga ukuthi uzochomela mina. Akushila ama-MVP ngoba bolile ukuthi ulimi lakho lubolile ntombazane. And mina sisi I'm the child of God. Angikhulumi nje into nokubona nje phakathi silima sentombazane nobubi. Wena ngazi ukuthi inkosi yami lo muntu ekuthela usidumo uGogo Louise. Ufana naye uGogo Louise sisi lo ekuthela usidumo. Angazi nizama kwenzani lapho Nkosi yami ngicela sinezeni igame ngoba ngizihamba ngiyodlala nabanye abantu mina abaphezulu sisi abakwiligi yami. Manzuza, thank you so much. Haza ngiqhafuzela kamnandi wabantu angithi phela ngigifta abantu abaphesheya sisi. Thank you Sihle angeke uze i-experience lento lena sisi abantu abaphesheya abangigifta la akusibona nje sisi abantu abangigiftayo nje baphunywe le bonus yaphesheya. Uyangazi ngisemzansi kodwa ngizwa ini ibonus yaphesheya into ngeke uze i-experience wena empilweni yakho sibuzi sentombazane nomlomo omnyama engase ubhema isinefu sisi uyanyanyisa nekhala lakhe elikhulu wena nje sisi intembi nje kuwe nje ikhala nje elikhulu nobuso bakho umubi engazi ukuthi isandla semfene indlela omubi ngayo sisi ngathi nje isandla semfene sisi wasibona sibi kanjani isandla semfene ngathi uyisona ngaso sihlahla sakho saKhisimusi leso senzela lapha ekhaya uzosiza ukuthi uthule ama-coins nakho ubani umuntu ongagift umuntu onukayo bakubalekele phela abantu bakho ngoba uyanuka vele sisi uyanuka ngithi wena ugezi silima sentombazane uzothula ama-coins nami ungibuke bese uyangirespect kahle kumele ngiqashe wena uzokushidabisa wena kidiboni ngoba nje uyinja njengenalo uthi useless nje emhlabeni nje sisi kumele ufike nje uzokushidabisa Nkosi yami ungenze kahle ukuthi ngihamba kahle si-safe yini ubheke noManzuza udama umchecka each and every minute ukuthi u-right yini umchecke ukuthi u-right yini Nkosi yami umbuze kodwa phela ngoba phela wena uyagula ngathi walahlekelwa ingqondo nje sisi mina sisi yabona ngokuthiwa bewuzalwa Nkosi yami usukhala mina ngathi ngizalwa ngangikhalela uMazuza Nkosi yami ukuthi abe usisi wami benosihle baba yibona kabo sisi bami buka manje usuvela bamnyama sisi awubuyisa ugesi lapho kwenzakalani manje efonini yami webantu awumina. Quickie Pie Ngwatu Mahlodi. Thank you Manzuza, thank you Mambuyazi. Oh Nkosi yami ngiyabonga Mangcobo. Thank you so much Sihle. Everyone guys, thank you so much everyone. Yazi bese ngiyisono la ngijabulisa webantu ebusuku. Nanje la ngijabulisa ebusuku Nkosi yami. Yini? Screen guys. Guys, let's all tap guys. Let's tap. Apula ya green.
I told you ngathi ukhona umuntu ozofika azokuhambulisha la sis. First gift is ×3, guys. First gift is ×3, my people. First gift is ×3. And Lento yami yokuthi kungabi live for 5 days yahlupha. money kanti ntombazane ivala umlomo or ikhodi. Guys, please follow the MVP, please. Cela nimfollow nje nim-appreciate. Ngoba phela niyabona ukuthi angilutho ngaphandle kwakho. Uyangondla lo muntu. Masusa! Thabile vele, congratulations! Akekho umhlaba! Abantu, ngayini Nkosi yami yilana bakithi eMzansi vele ungipha umhlaba nje Nkosi yami. Thabile vele, congratulations! Hawu ngipha uqeda ungilethela amanikani usuza kuma-Galaxy manje ntombi uphunyele izimali sisi. Hayi bo usesebenza noBarack Obama. Guys, cela simbonge nangilutho ngaphandle kwakhe. Thank you so much. Uzothula wena emakhwezi nami sisi. Mina ngitshelile ngathi mina abantu bami befika la sisi bakhipha ama-Galaxy into eyibonakalayo. Wena phela you don't have gift cards but wina ngama-tabs noma usupport abantu ngama-donors ngoba kupha ama-donors ngoba babona ukuthi ulambile. Mina ngiphiwa umhlaba la ama-Galaxy lana 63 million. Into ngeke uzukhone ukusniper sisi. Umhlaba iGalaxy yonke sisi. Nabafana sisi angeke bekuphi umhlaba. Mina uMasusa usevele wangipha umhlaba ntombazana. Uzomake lapho ntombi ube yisibozi nje somuntu lo sofa loyo ngoba nawe ngathi usuyanuka lo sofa lo nuka lapho hleli ukona uzothula silima sentombazana ngizwe amakhwenzi nami lo muntu lothi uringiye mawele wa Oros unqwela happy wena nakithapela Galaxy yaka mhlaba waka. Yes my land. Guys, you need one more rose. You will keep quiet when ekhanda likhule ngathi ikhondom ekudala sesisetshenziswa ikhala lakho sisi nesiphongo sakhe silo. Wenze ngekhondom ekudala sisi umubi sisi ngathi ubhontshisi lona wesizulu lona mina engawuthandi kodwa mnandi ngiyawuthanda phela. Wena sisi uzothula sisi mangihleli ku3 million imali esengitshelele ngathi abafana abantu abasigifta ama-gift abantu bapheshe. Lo muntu lona ka recharge sisi asebenzise noma yiliphi ibank sisi. Akasebenzisa ama-naras lelidola lase Nigeria lehluphekile ntombi. Usebenzisa ama-USD dollars sis. Ngeke uzurelate uba yena landela ama-hormones amadoda ama-jeans amadoda. Wena you must man up wena let lo bhuti lona ongishela Nkosi yami ogeza idumbu ulokho efonile namanje. Angithi ngeke uzurelate wena sis. Ngoba phela akekho umuntu okushelayo Nkosi yami. Wena ntombazana ubani umuntu ongashela wena umuntu onukayo nje Nkosi yami ehleli lapha. Ununukisa no-TikTok wonke nje uhleli Nkosi yami. Uzothula ke amakhwenzi nami ungihloniphe nesisi namabele akhe awile mani. Ucabanga ukuthi wena mina ngi-understand ukuthi ubani vele umuntu ongathiwa nje Nkosi yami usefuna ukubona wena noma unqona awu-appetize wena sisi. Umina kabi uyisha nje Nkosi yami ngathi khathi beze bedala wena babekuphosa nje bekuphosha nje sisi. Ngathi uyisagila sisi lezi zakula izimpi zakudala ngathi umkhombo sisi. Wena ngathi wakhula ngesikhathi se-apartheid ngaba bebekubeka wena lapha phambili ngesikhathi se-apartheid sisi. Kuthiwa hambolwa izimpi zabogogo nabomkhulu bethu uyangizwa wena. Ngathi wakushiwo kanjalo wena kuwena Nkosi yami kuthiwa nje hambolwa ini lezo zimpi lezo. Uzongithulela nje amadodana ngathi ukulwa namabhunu wena. Since abantu bengenazo ikhali wena kwakubeka wena nje phambili abaleke wonke amabhunu. Wena ngisho noma kuthiwa ingane Nkosi yami yakhala bavele belethe wena kediboni kuthi wethula ingane ithule ngendlela sisi ongabukeki ngayo nje ntombazana. Uhlule nje isahlule nje sisi dethwana kanje nekhala ecebezela Nkosi yami sisi. Uthenge phela nawe izinto zokugcoba Nkosi yami sisi. Kodwa ke ma-MVPs ngiyacela Nkosi yami sihlanganise imali sidonethele nangu sisi akanazo zokugcoba. Kodwa into kuyazi ukwazi ukufuna ubahamba bawo nonkroyi lapha ebuka njenge-frontal engabe uwenza i-driver's license ne-learners sisi wenze something empilweni yakho phela nawe uthuthuke Nkosi yami. Wawunangqondo lebe lokuthenga ama-frontal lana ubuye ngathi lana ne-installation yakhona nje yibi right yena kodwa la ngathi ufake ibhandishi sisi ngathi unesilonda ngapha eceleni wenza kahle uveze ngapha kuphela ungavezi ngapha sisi. Ngabe wenza i-driver's license kodwa unenqwaba yamalento ama-weave akho sisi. Nasi singigqokela isitili sami ngoba ngiyazazi izinto ey'balulekile Nkosi yami ngicabangela nje isasa lami sisi. Ngifake isitili sami mina impepho yami sisi. Lo hlezi ungitshela ngayo sisi ngoba ngina i-driver's license sisi. Wena unayo sisi i-driver's license. There is one amadoda azokushiya sisi awuna driver's license sisi. Thank you so much Masusa. Zuzera
Bahlanga guys, thank you so much for activating the speed. Sis ngiyazi ukuthi kumele ngabona activate speed but kumele ngibonge abantu bami nginama MVP sis. Okumele ngibonge la. Ngisajabula nje Nkosi yami. Mase ukumfuqa ngematch. Screen, guys. Let's tap the screen. Everyone, please, let's tap the screen. Let's give this times 3, guys. Let's give this times 3, guys. Anything that you have, please drop on the speed, guys. Money gun or anything that you have, please drop on the speed. So it's all about money guy. Oh, shame. Let me just spend my time and take my champagne just to say cheers. Cheers, ne? Cheers, sis. Cheers to your life. Cheers to your losing, sis. Shemazuza ngaphandle kwakho angilutho ngiyidombolo. Ngiyidombolo nje exovayo Nkosi yami elikhulu, Nkosi yami edliwa Nkosi yami. Wena sisi uzoma lapho sisilentembi. Uyintembi nje akabukisa uMazuza kumele abukise ngaphela umuntu okhuluma kakhulu. Wena ubuka njengomhodo ususisa indlela omubi ngayo. Ngathi inyama yangaphakathi lena edliwa abafana amatshontshe emakhaya labo kuthiwa beze njani bekapa inkuni benje njani. Ngathi wakhula kanzima nje uhlupheka nje sisi. Awunama vitamin emzimbeni wakho nje sisi mina. Yebo ngathi idombolo elingena yeast nje kosamkidi iboni. Akanamdlandla lo muntu. Yazi mina ngize ngimdabukele nje bengimbuka Nkosi yami. Mazuza nawe hlale yak entertainer dopi. Ungikhufuzela kamnandi Zuzeri. Vela ngidubula nje kamanigani. Aze ngikufuzela kamnandi dopi. Ngibe ukhona ngivele nje ngijabule ngithi ngihlala ngobhozo. Yabona Mazuza bofika la ekhaya sengizovele nje ngithathe nje ngithenge nje ingilasi yakho nje special ngithenge ichampompo ichampagne ngithi qhofu ngithi cheers. Bese ngiyabuza ngithi cheers Zuzeri ngoba nje ngivele ngijabula. Kaqala ukujabula kanje Mazuza nje ngicela ungenze isigqila sakho Nkosi yami ngicela ungenze islave sakho. Can you please make me your slave Mazuza Shem? Ngoba nje wow, you always do marvelous things. No sihle ngiyambona uyeza no Thadi Celeb. Uzothula ke wena ke sisi ngathi uyisikwele sisi ngathi udwetshiwe uyisquare box sisi ubuso bakho nawe nesiphongo sakho sisi. Mara sisi sifahle kuse and lapho sisi una 20 angazi noma una 19 angazi noma una 20 something kodwa ngathi suna 45 sisi. Ayithi sisi phela wena into ayenza abazali bakuthuma esikoleni Thambo ufunda wayekela yebo. Uyena slave set ntombi. Thank you sihle. Ngidibona isicabanga ukuqasha Nkosi yami ukuthi siqashe Nkosi yami ukuthi uzoba yini islave set sisi. Usize bakithi ushidabisa uMazuza sisi umklinele sisi. Umhambi sibeka hamba sisanyathele wena eqola kugxume kanjena ngenyawo sisi ahambe lo muntu lomele ngabe nje akafaki nje emhlabathini akahambe emhlabathini nje uMazuza sisi uthule nje Nkosi yami lento enekiwe la wena nje enze nje ne-food work sisi yebo sisi nengadini sisi negadi sisi enze nje negadi sisi ayi ngoba nje sisi ayingeke bengizothi akakudrivele manje ngiyabonisa akanayo driver's license. Ulibele ukuthenga namawigi akhe lapha ecabanga ukuthi khona umuntu ozomshada Nkosi yami. Abantu bafuna abantu abanengqondo sisi. Abanengqondo sisi wena unangqondo sisi uyisilima nje sentobazane uyigogoko nje ehleli nje lapho nje ngathi uyi-entity which makes a lot of noise sisi ngendlela uyisilima ngayo awunalutho awunangqondo sisi. And I'm sure esikoleni oyislow learner sisi wena onga-understand isilo. Mina even nami nje ngiyabuka nje ukuthi even uNkulunkulu beyakubuka ey'solo ukuthi wakulethela la emhlabeni sisi ngoba uyinja nje yomuntu nje sisi wena uyi-empty vessel. Do you know a vessel? You are the vessel. You must go to the mirror and look at yourself and say, I am an empty vessel, and repeat it. Uyinto enjengawe-ke leyo ivessel sisi uyigogodi nje into ongayazi into ongayithini nje uyisihlama nje uyanuka. Nakhona nje bengizokwenza islave sethi kinga nje wena uyanuka uzonukela uMazuza Nkosi yami unukele nathi team yethu unukele nabo sihle bonke la nabo anda Nkosi bonke abantu banukele labantu abazama ihard meal lapho bezami ngempela benikeza umuntu onukayo kwakuyimanje sinukela nje uMazuza nje Nkosi yami nje mina angazi ngaphela umuntu lo usebenza ukusiza nje usathinta uRamaphosa athinte uBarack Obama noDonald Trump ubuso bese yahola namanje nje uyamnukisela nje sisi uyanuka nje unobulongo nje unuka iququ lembuzi sisi
uyanuka nje uyisha nje umuntu uyanuka nje sis uyisha nje umuntu nje sis. Thank you for the handling Jairo. 5% uyaphapha I think ngithathe ifoni mina ngibheka abazali mina ngithenga uyabona lama Gardane owe velvet uyayazi velvet ukuthi yini awuyazi So much Manzuza. At least sis mina ngiyazi velvet ukuthi yini kodwa ngigqoka iphenti la 3000 engathengela uMazuza lapha eSheng. ngithi ifoni yami ithi 5% nenjale awuzi ukuthi ifoni yami iphela ibhetri nokuphapha Faka phela ifoni echarging. ungazongiphaphela ezwa ngivuza umuzi wabazali uyawabona la makhethini awubuke la makhethini wasekhaya uyekela ukuphapha uyawabona la makhethini Sifaka phela ifoni echarging. ungazongijwayela kabi sisi yezwa ungazongijwayela kabi uyawubona lo mnyango lo sisi ngiceda ukufaka manje sisi yawazi lo mnyango malini uyawubona lo mnyango sisi lo Ufaka ifoni echarging phela ngidiboni Nkosi yami. ithi ngivula umnyango sisi ngikubonise ukuthi lo mnyango mawuvula yabo ukuthi uyenzani lo mnyango mawuvula No mara ngidibona ngithi awazilidi ngisho noma yini. Ngidibona awazilidi ngisho noma yini sis. bye uyaphapha Hawu ngidibona ume kahle ngidibona yenziwa lento kahle ngidibona. Ngeke ngikhona ukudlala iphelile ifoni yami Hayi izothi udlala ke kahle ngidibona musu kubaleka wrong wena. Every time bengithola no ngidibona. Uyahlala imatch yokugcina ke Usifile kodwa sis. Mina ngibalekele noma ngakuthila. Hayibo hawu wena mangathi indlu uzosibonisa iRondaville la bese uyaphapha uzositshela ngokuthi wena yenjani njani ungazosiphaphela la ngivusa umuzi wabazali mina abazali bami bangishiya sisi mina ngiyawuvusa umuzi wabo ubukeke sisi abantu mabedlula estradini babona ukuthi lo mntana uyasisebenza ulibela uzongitshela ngama drivers license uba nothi anginayo mina drivers uyaphapha wena lento lenjale enukayo guys let's go ×3 Uzothula ngithi silima sentombazane. Uzothula lesilima sentombazane. Ngingenaphi mina? Yes, you are doing a great thing, a wonderful thing. That means I'm not the person who likes to show other people what I have done, sis. Bengikubalela izinto engizenzile mina sis. If I can count the things which I have done mina emphakathini wangakithi, giving back to the community. I've been giving. Wait, can you please keep quiet? Can you please shut up? Even now, sisi ngisodonate ngama-jersey. I'm even doing leto nyenza ini sisi nyenza leto ini ama-jersey ukuthi njani ngidonatele abantwana beko primary ngakithi ngikhulume nomthungu waseThekwini. I'm not only doing izinto ekhaya ngizama izinto kade ngiqeda kuthenga uJojo Tech sisi. Ngabe sengibuka ubaba wami noma wami befa ngathi yeba ngakaqeda i-degree yami kodwa bakhathela amaqolo bayafa sisi. Kwimanje kumele ngibathengele istove sis but you won't see me lana ku social media ngikhuluma noma yini sis. Sisi mina kwabanye abantu mina yes sisi ngakho mina enginakho sisi ngisakutshela sisi ngithi ngiyakubalela ngithi uthena kubalelwe sisi hi user ngithi ngiyakutshela ngibalele sisi mina sisi I make sure ukuthi I give back to the community. Everywhere I go, I give back, sis, because ngiyakwazi inhlupheko. But you won't see me ngihamba ngipostela ku social media, sis. Ngiyadla noma ngitshengisa abantu because not everyone uzojabulela i-success yakho ukuthi wenzeni. Don't ever do that ukuthi utshela abantu ukuthi wenzeni. Abanye abantu abayithanda ukubona into enhle, sis. Just be happy, they are proud of you wherever you are, sisi. Ukwewe nizothi angishongo ukuthi uthula silima sentombazane. Ukuze ngitheba proud ngawe, sisi. Yibona bakunikeza amandla. So akumelanga lokhu ubhizi utshela abantu labo. Hayi bo mntu omuhle usuyuza manje nani ngizosidida ngamagameni hayi sisi ngeke anikahleni manje uyuza ubani okuyuzile nyuzwa abafana manje kodwa nani sisishintsha amagama manje yikho bezonyuza abafana senizenza boyuza nokeke manje hayi ngeke kodwa nani boyuza yazi njalo lo ufika boyuza yisengiyama level 29 lo sisi ukuthi ubaba yikho nje ngakunaki sisi ngiyasho ukuthi bani manje lo user lo ufuna ukungiyuza bangiyuza kakhulu abafana manje ngisayifunja into ekuthiwa uyuza empilweni yami bebakwethu angifuni futhi noMazuza abona igama elithi user lana ngenza sure ukuthi ngiyabamute abo user lana ngoba ngifunja uMazuza abonile igama elithi user ngifunja hlukumezeke uMazuza webantu benabolindiwa ngifunja behlukumezeke ngosami bebona igama elithi user Christy awuyuzani ke wena uyaqhafuza Ntombi ngoBonout. Thank you so much. Guys, this is the last game Nokiti Bonzana Sohlano Magaguchi. Baya ngicela utshela uMagaguchi ngalo sicela bengi-add. You will keep quiet when uzothula la noma khwenzi yami. As I'm telling you ukuthi mina sis I've been doing zonke izinto but you won't see me ngiposta like TikTok noma ngenzani because I know ukuthi inhlupheko injani sis.
ngiyamazi omunye umuntu ukuthi unjani. Nami ngiyakwazi ukuhlupheka kwami sisi. I do whatever I do, ngiyithulele phansi. And uNkulunkulu uyababusisa kakhulu labo bantu laba benze izinto bethule sisi. Usebenzile-ke sisi. At least sisi-ke awuhambanga othengela iy'valo abafana ngoba umfana bezophinda akushiye sisi ukuba umthengele ini isivalo sisi. Mina sisi ngikutshele ntombazana ungisize la ungathi mina khona umfana engangimthanda sisi ngamthengela umbhede sisi ngamthengela nebhrukwe. Umfana sisi ngikutshele sisi lo mbhede lo sisi ngithi phela ngiyamshintsha ngoba ngiyamthandela kwisuhovozi sombhede sisi. Umfana wangchithela kuwo lo mbhede kuwalanda intombazane sisi wayifaka intombazane sisi ngimthengela umbhede lo mbhede wami sisi. Ibhrukwe la elengimthengela lona ntombi ngahlangana naye esitolo sisi umfana ngitshele sisi ehambe eshela lapha egqoyela ibhrukwe ngimthengele lona ngimthole ngenabhrukwe sisi lo mfana lo sisi. Kodwa nje ngakhala kodwa uNkulunkulu ngibusisa kakhulu ngoba ngangithi ngisiza isilima webantu kodwa leso silima leso uNkulunkulu wangisiza inkosi yami ukuthi noma sihambe sishela kuthiwa siyagula manje sisi savile senjani sathola umsebenzi sisi ngasikhulumela kahle drivers license dobile usiyofana lona sisi lathola umsebenzi bona abantu wangijikela sisi senza ngamanye amantombazana waba sengozi nemoto inyembe zama yeliphansi uhamba nge-wheelchair manje mfana abantu sisi uhamba nge-wheelchair manje mfana abantu sisi angisafuneli lutho kuyena ntombi uMazuza lo sengibekela indoda nje yakubo sisi sezothandana nayo sengibekele yena nje indoda yakubo sisi ngoba ngitshela ukuthi wenza kahle wenze kini izinto ungenzeni umfana izinto sisi ngaphandle lofana bayakwenzela na umezele bona nje mina uMazuza sengilindele ukuthi akunikeze ubhuti wakhe osesidlala kokugcina phela nawe Gidiboni gcina ncini. Thank you so much. Ngicedile angeke ngiyajaka sisi mina khona la ngiyakhona sisi ungakhohlwa ukuthi mina ngiyasebenza 1940 sithi ngiyogeza ngishawa isikhathi sisi ngo9 bazongilanda uye sisi ngo1940 ngiyacela Gidiboni bazongilanda basekhaya sisi ungimoshela isikhathi bye bye ngizokubona sisi ngiyodlala labantu abanye okay bye bye ke sisi ngiyakuthanda yezwa ulale kahle uyazi ukuthi ngiyathanda ungathi ukuthi hayibo uyangihlisela le ntombazana guys. Thank you so much guys, let's play tomorrow in the morning.